Kurumirira mithenya mingi ya kwirutira gucaria na gukora na mwerekerero wa kuona Briden Mutwiri wa ukuru wa miaka 4 uria waurire ciumia 3 thiru riu mwivoko wa kumwona ari muoyo ni uringite thiga vuva wa mwiri wa mwana uyu kuonekana utetwe runjiriri wa Thuci. Kuringana na neva Ati Njeru uria ni mama wa mutigaire marakinyirwo ni ripoti cia kuragwo kwa Mutwiri vuva wa mwikwirwa uria ni mwanake wa ukuru wa miaka 15 na murutwo wa kirathi gia 8 gutwara maabitha a borithi kuria magerere ngero eno. Kuringana na Njaga, mwikwirwa agitariria augite avuthirwe na njira ya wara ni muruti biashara wi gatu thoko ria Kanywombora na uria wicikene ta Njeru gacia. Twamenya mwana no aurire ni twathungirite mavembe tutia mama utuko ucio na tukithiurukaga utuko ucio twaina jambe yo mbandu no atwathiurukaga nayo koguo meciria metu matiai magitwonia ka no agukoro kwi mundu wa mucio uraruta wira uriku wira ucio uguo riu niguo pau nivo turi na arathire atwira ava nivo turari na twauka twova mwana maguru na njara. Kuona giki tikio giko kia mbere gia kura na kuragwo gwa ciana nini riu ekari a itura riri mari na wagagu iguru ririgi miturire ya ciana ciao. Riu niregua ni na kieva muno tondu ni ndarigwa nginya ciana ira twi nacio ira ciatigwa security yacio ndirona ina security taruo kuona mbembe irumite uguo na ketaka kirumite uguo ndongemia ni kana kauga ngioshwa rucio tondu mundu ucio pengine ukorwa giosha twana twene na thio akina thitha vandu akina vuria kana akina utu aciari turegwa twina guoya muno tondu twana tura pengine twi mbembe kana tura tunini piu twi nasari no nginya kegwa kena guoya muno tondu no gatwara kira uko no coke ukagire mathama thaa 8 thaa 9 mwana utari na mevio na mariku akwite uguo mana ucio niwe urari muthamaki wa ruyu riu no kuona muturiro wake waurira uguo thi mana ekaria ni mathiete na mbere kuorota mbonge cia ugitiri kumana na uvagu kwa ugitiri gicigori giki makiuga angikorwo ni gukoragwo na ugitiri mweganu ciiko ta ino citingiri kuonekana ana tugikorwo twina post tava center yetu Kavengero tugikorwo twina security mbeganu tondu ni tuyaguo ngoro kabisa agikorwa mwana no gukanda gwacwo mucie ugitiri ndona mwena ri uti mwega muno na kura wiku kethera maundu ni marathi kavara muno akorwa thirikari ni amenyithwo maundu itiraruta wira ta uria kwagirire mararuta wira mena meno gonderu muno agikira mukondende tweno chief wa location ya nguthi no urite mwingi gukora ukiaraniria angikorwo kuri na ngucanio wa cionthe utegutonya ciana thiini wa ngucanio icio na ni nae muno mundu agioca kana kanini kana innocent akina gekia manjiri na korwo mundu ara na granji na ethe kana ngina kana kwa mundu ingi ni wega mundu agiceria solution na njira yagire no ko ofisire kana kithi ofisire assistant chief kana kithi ofisire ne cingi cia thirikari ndetu ikina mundu akina solve ndetu cieke na njira mbega vinya ria kuthie kwika tena mwana wacha mwana wa mundu akina uraga riu nyomba ya mwikwirwa munene vamwe na biashara ciake ni cirikitie kuvivwa kivoe kia umuthi ni ekari aria marari na marakara ekwirwa aria maragwatana na giko giki mavingiritwo giture gia borithi gia ciakago guku utwiria ukithie na mbere kuri aciari a Mutwiri marari na mwivoko ati mwana wa Wangera ari mundu avata thiini wa muturire no ari kumana na giko giake gia kiriga riu mwivoko ucio no urite Inoro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mungai.